Da se vratimo dakle u okvire ovog sporazuma i onoga koga kritikuje, ali prije SNSD-a koji ga također kritikuje. Gospodine Duratoviću, da čujem kako odgovarate dakle na kritike BiH Zelenih da je ovo stvaranje nove podjele među Bošnjacima? Pa ja ne vidim to uopšte kao stvaranje podjele. Ako je neko trebao početi, a bilo je već krajnje vrijeme da se krene sa tim procesom, ako je neko htio da radi na jedinstvu, trebao je već krenuti s tim. SDP je dovoljno čekao da vidi da li će ovi najjači, iako na prostoru Republike Srpske nisu najjači. Evo, snaga jedne političke partije se mjeri prema broju, evo što je rekao kolega Salić, odbornika, ali i poslanika u Narodnoj skupštini. Trenutno SDP ima 3 poslanika, SDA ima 1, znači da je SDP najjači politički subjekat pro-bosanske orijentacije u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a kada govorimo o broju odbornika, SDA je doživio jedan enorman pad broja odbornika u odnosu na prethodne lokalne izbore. Taj trend se nastavlja i dalje. Vidjet ćemo šta će biti na opštinim izborima, ali bez obzira na sve ove razmirice unutar federacije i kantona, naša neslaganje i pogled na neke odnose. Ja mislim da mi svi imamo isti cilj, samo možda biramo različite puteve. Šta je taj cilj? Zapravo šta je treba da bude vaš cilj zarad interesa Bošnjaka u Republike? Pazite, radi tog cilja ja sam smijenjen sa pozicije potpredsjednika Narodne skupštine. Moji kadrovi u Prijedoru, kojima je Salkić govorio, su također smijenjeni upravo iz tog razloga, zalaganje za državu, glasanja protiv i prijedloga nacrta o izmjeni Ustava Republike Srpske, glasanja protiv deklaracije Svesrpskog sabora, glasanja protiv budžeta, ulaganja amandmana kojim se povećavaju sredstva za podršku povratku, glasanje protiv onih antiustavnih zakona gdje su se oni povlačili i izlazili iz sale kad se glasalo. Sve je to rezultiralo i mojom smjenom i smjenom SDP-ovih kadrova na području Prijedora. Od neki, da neću reći od portira, pa evo do potpredsjednika Narodne skupštine. Ali u isto vrijeme nijedan kadar SDA, iako je SDA tobož u opoziciji u Republike Srpskoj i nastupa tako kako nastupa i traži povlačenje Dodika, nijedan kadar SDA nigdje u Republike Srpskoj nije smijenjen. To mislim da dovoljno govori... Nisu ni imali te neke pozicije koju ste vi imali potpredsjednika. Pa imaju 4 predsjednika Skupštine grada. Moj potpredsjednik Skupštine grada je smijenjen. Njihovi 6 je ostalo na poziciji. Ali naš zajednički cilj koji ste pitali je sigurno očuvanje države Bosne i Hercegovine na čitavom teritoriju i naš cilj, nas koji živimo na prostoru Republike Srpske, je da omogućimo život dostojan čovjeka ljudima koji živi tamo. Zar je trebalo proći 25 godina od povratka da učenici, povratnici bošnjačke i hrvatske nacionalnosti po prvi put u ovoj školskoj godini dobiju udžbenike štampane na latince, ne na ćirilici?